Özgön'de bir uyuşkan kılmış toğu iki adamdan atıp öldürüp ketiyordu. Mana 4,5 yıl, 5 yıl ketiyordu. Bizi ballarda eşigimiz tayda atıp ketip öldürüp ketişken. Adaletsiz tergov oldu. Anan hakikatsiz çeçim çıkarıldı o. Oşondan biz narazыбыз. Ol 15 yıl gele surak alıp kalıp atat. Azamat yaxshi odam emas ol. Ol вообще не то tergov qildi. Bizi aldab qo'l qo'ydirib olib 18 sanacha qo'l qo'ydirgan. Turat. Biz Milisaxonaga kirdim. Milisaxonada solga buruldum. Birinci eşik men süйлөшүштүм. Seni ötöver dep азыркы кармалган баласын айтып атат. Булар түздөн түз militsiya менен завишинде болуп маслихатташып, ушу кылмышты жасап атат. Мурунку биринчи тергөө кылган Садык азамат тергөө кылбасын, башкасы тергөө кылып берсин деп өтүнч менен жазсак, ого караган жок. Бизде өтүнчтөрдү кабыл алган жок да. Тагын именно ошо кармалган Алимов Батырды булар өздөрү ошо Садык азамат тергөө кылып, прокуратурага өткөзүп, сотко өткөрүп атат. Биз ого наразыбыз. Assalomu alaykum, урматтуу Sadır Japarov, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич. Силерге мен экинчи жолу обращение менен кайрылып атам. Мен Касымов Турсунбай Ташланбаевич, Өзгөн шаары, улица Ленин 79-да жашайм. 2021 жылы 18 марттан 19 мартка өтөр түнү Өзгөндө мен эшигим тушунда Өзгөндө бир уюшкан кылмыш тобу эки адамдан атып өлтүрүп кетип атат. Эки адамдын өлүмүнө 16 же одан көбүрөөк адам шектүү болуп атып өлтүрүп кетип атат. Биз эми бул болгон окуядан бери ушулардын ичинде бирөө водительмен деп кармалды. Водительмен деп кармалганы адалетсиз тергөө болду. Анан hakikatsiz чечим чыгарылды ого. Ошондон биз наразыбыз. Ол 15 жыл келе сурак алып калып атат. Анан бул жерде главный фигурант, эң чоңу, мына 4,5 жылда кармалды Алимов Батыржан дегени. Ол кармалгандан бери Оштогу кармалгандан кийин биз Ошко, ошо Оштун тергөөчүлөрүнө жазганбыз. Асан Алиевке, Ниязбековке жаздык. Ondan Oştun prokuraturasına жаздык, кайрылып жаздык. Жазганыбыздын себеби бизге ошо мурунку биринчи тергөө кылган Садык азамат тергөө кылбасын, башкасы тергөө кылып берсин деп өтүнч менен жазсак, ого караган жок. Бизде өтүнчтөрдү кабыл алган жок да. Тагын именно ошо кармалган Алимов Батырды булар өздөрү ошо Садык азамат тергөө кылып, прокуратурага өткөзүп, сотко өткөрүп атат. Биз ого наразыбыз. Эмнеге наразыбыз? Биз биринчи водительмен деп кармалганы бир жолу соттолуп, Өзгөндө сот башталганда Шаматов Улан деген судья соттолуп аткан маалда бизди өтүнчүбүз менен детализация чыгарткан. СМС'тер чыгарылган. Бул СМС'терде вообще башкача болгон. Мына бул жерде көрүп турасыз, бул СМС'терде түздөн түз көп адам катышкан. Бул жерде акыйкат эмнеде турат? Деланын ичи бүт эле жомок. Бул тергөө кылгандар башка нерселер жазган. Ушул жерде мына турат, ошо Алимов Батырдын атасы деле бул жерде айтып турат. Милисияганага кирдим. Милисияганада солго бурулдум. Биринчи эшик мен сүйлөшүштүм. Сени өтөбер деп азыркы кармалган баласын айтып атат. Булар түздөн түз милиция менен завишинде болуп маслихатташып, ушу кылмышты жасап атат. Ошо маалда бүт Өзгөнүн светинде өчүтүп атат. Ушундай кылмышты кылган үчүн биз бул тергөөгө наразыбыз. Ушу детализация боюнча, ушу боюнча тергөө кылып беришин суранабыз. Сиз өзүңүз ушуну көзөмөлдөп, ушул нерсеге өзүңүз көңүл буруп, тергөө кылдырып бербесеңиз, булар кылган тергөөлөрдүн баардыгы башкача. Мына сизге жазган мына арызым, мына акыркысы, мына мурун деле өтө көп жазганмын. Мына ушул жерде турат. Сизге акыйкатты жазганмын. Ушунун ичинде далилдери бар. Мына квитанциясы 20-сында тапшырып келдим. Шуну өзүңүз алып окуп туруп, өзүңүз көзөмөлдө бербесеңиз болбойт. Бизге акыйкаттын бетин ачып бериңиз. Мунун аркасында кимдер турат? Ким тоскоолдук кылып атат? Эмнеге буну жаап салып атат? Бул жерде
buna detalizatsiyani ko'rsangiz tuzdan tuz bular maslahatlashib başta oshtorga borib bu sezuvlardan dabro olib kelib turib o'sha qilmishni jasab ketyotadi. Hozirgachayin shu ko'chada bemalol yurishadi. Hozir qarmalg'aniga tergov bo'ldi. O'sha Sodiq Azamat bizni chaqirgan yo'q, betlashtirgan yo'q. Prokuraturaga borsak sirtdan jo'natib yotadi. Hozir emi onu jo'moqni qo'shib ulantib qo'yotadi. Biz o'ga norozi. Sizdan o'tinchimiz hurmatli Qamchibek Tashiyev. Sizdan o'tinchimiz o'shuni bizga qayda tergovga jiberib bering, qayda tergov qilsin. Biroq biz buna O'shtog'i, oblastdagi bu tergovchilarga ishonmaymiz. Bularga ishonim yo'q. Bizga iloji bo'lsa shu zameshinda bo'lgani uchun qonunchilikka tergov qilib bersin. Men Mamatog'un rahmatulloh To'zgan shahrida turg'uniman. Assalomu alaykum Sadir Nurxo'jayevich, Qamchibek Qidirshayevich. Sizlarga bizni o'tinishimiz. Qarishimizning sababi mana 4,5 yil 5 yilga ketyotadi. Bizni bolalarni eshigimiz tagida otib ketib o'ldirib ketishgan. Bular 16-17 odam bo'lganlar. 2 miltimini otishgan. Bularga barga mana shergim aytganda deklaratsiyalar topib barcha chiqarib qo'ydik. Qo'ysa tag'ib o'zganda O'shda Sadiqov degan tergovchi bor ekan. O tergovchi bizga 18-19 da barakqa qo'l qo'ydirgan. Yo'q, bu nima chisti listga, nima qo'ydirib desak, keyinsiga tushuntiraman deb. Buni qilmasam bizga tergovni yo'q qilgan bir o'shan Azamat Shopirman degani qamaldi mana endi. Hozir 20 yilga ketdi. Endi bunisi bo'lsa qarmaldi, bunisi keldi. Bunisi keldi bizga hech o'shni stavka, hech bola yo'q. Bizni bir tergovga chiqargan yo'q. Quvasdan tag'i nimaga sotga qaytardi o'zi, devon to'ldirib. Bu ne degan ish emi? Ma qilmish bo'lgan yerga olib kelversa bularni. Qo'lina bunday solibcha qantib otding, qantib yurding. Nima bo'lding deyversa bu. Qancha Qidirshayevich, ne qilishimiz kerak? Biz ham mana shu 4,5 yil bo'lgan bo'lsa, bularning uy bilosini, birosini tug'an urug'ini bir sen men deganiz yo'q. Shu mizonga bosh yib turamiz biz ham. Shu sizlarga qarab turamiz. Endi Alloh Xudo, keyingi sizlar siz ham qancha Qidirshayevich. Mana siz o'piqlar barjoq yo'q qilyapsiz. Sizga ishonyapmiz mana. Shundaylarga bir ko'zamol qilib qo'ying iltimos sizdan. So'ralamiz. Biz hech nimazar. Sadir Nurxo'jayevich o'zingiz bilasiz, bolani kuyiti qanday bo'ladi? Bolani kuyiti juda yomon ekan. Mana 5 bola yetim qoldi hozir. Bularni kim qarmoq, kim boqib, kim nima qiladi? Bular bu yerda 17-18 yashar o'ynab, irg'ab, chirg'ab yuradi. Qo'lingdan ne keladi deganday qilib. Endi biz mizonga bosib o'tamiz. Mana shu Qirg'iziston jarayon bo'lganimizdan keyin biz sizlarning mizonlarga o'z mizonimizga bosh egib deb turamiz. Endi boshqa iloji bizga iloji bo'lsa Qamchibek Qidirshayevich, mana shu ikkovini ham do'sa qaytarib qayradan. Iloji bo'lsa shu hukumatga o'zi tergov qilsin. U biz u ishonmaymiz O'shdan nimasini tag'i. U Sadiqov nimani Azamat yaxshi odam emas u. U вообще не то tergov qildi. Bizi oldab qo'l qo'ydirib olib 18 yilgacha qo'l qo'ydirgan. Biz uni tushunmasak, bilmasak, boshlig'iga tushirgandan keyin bilsak qo'l qo'yib berganmiz-da biz. Chisti listga, toza listga. Mana ham hozir deloda turadi mana shu listlarga qancha ekspertlar qilib borganini. Amoniyada tag'i aytib o'tadi, yozib tursa 7-8 metrdan otilgan deb. 7-8 metr olsa chachma o'q bilasiz qancha chachiladi. Bu ekspert qilinmagan, hech narsa qilinmaydi bu. Bilmayman, kimga sizlardan boshqa hech iloji qolmadi. Ilam shu bizni shu do'stga qaytarib beringlar. Boshqadan qayra tergov, jo'ski tergov bo'lsin. Tergovda jo'ski tergov qilib, shu bardig'a mana SMSda chiqqanlar bari turadi. Ko'rasizmi mana aytib o'tadi. Shuni yetkirib o'tamiz biz. Qayerda yuradi? Mana reysda turadi, mana yerda turadi deb bardig'a aytib o'tadi, bir-birini sellashib. Eng oxirgi mana shu 19 kunga 2 list yo'q. 2 listi yo'q qilib qo'ygan bular. Bu Shamatov ulan degan nima bor edi? Sudya. Bizga o'shunda disk ko'rsatgan. Mana disk agar delo nima bo'lsa mana disk degan. Endi biz bilmay qoldik endi. Nima qilishni bilyapmiz mana. Mana 4,5 yil 5 yildan beri mana biz shu churqaymiz, mana sizga qat yozatamiz. Sadir Nurxo'jayevga yozatamiz, sizga yozatamiz. Hech bir yetib bormayapti sizga. Men bilaman, sizga ishonaman sizga. Siz yetib borganda siz davno bu ishlarni ko'zimga olib qo'ygan bo'lardingiz.